Hello viewers, nok bahai tongbai. Pada sini Kok Battery App mane amrotui nailene bopti hai. Kok Battery App tam khlai male bo Kokborok by battery announcement khlayo. Toromni ni battery full fan ka, battery low fan ka, eba kani ni mobile charge thepa pro ba klo pro bo Kokborok by announcement khlayo. Pada sing pula no app no klu nailene bisingo bopti harap tong. App ni logo nuzo pula no. Orang tu memang 100% ambil kaham nasi tunggu, unbetter ni condition. Tapi tolong kalian presentasi tu buruk. Kau mau apa tunggu? Orang tu honor speaking language ni, honor change kena mana, or change klik khlai. Orang tinta language option tunggu, Kokborok, English, Hindi. By default ni kamu Kokborok rasa tunggu, nak jadi change yang, okay? Bo Kokborok banyak bo announcement khlai. Tapi tolong tunggu bini volume. Presentasi guna slide kena lain. Norong nuka Kokborok ni kaisa tunggu icon tunggu. Jadi tadi Kokborok app kiri, bo asa klik kanya, direct download kanya mana Kokborok app no. Pada ini amo Kokborok bahagi announcement khlai, abo kesun tabu kanya lain. Charger Tiprasa, charger khuluk zakha. Norok kena battery announcement khlai mani. Ang app ni download link video ni description ada reka. Je app ni download khlai musung nai bo video ni description kaisa link tunggu aja klik khlai download khlai di. Ang bus kamu tiap amo hai kebang mak Kokborok ni app senama tunggu. Norok ang berkeringi tunggu ani channel subscribe khlai. Te ang te kaisa ni request ke norok please ani video ni share kadi te like kadi karon norok nong ni coba mungkering kang bo kun khai manglak ang bo bisi apps na manglak norok coba ke sang bo future te bo kawang ma Kokborok ni apps ang snayo tubuy man nong thani te nong thani rimanan bagi te Hambai.